Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Xweda ra, salat û selam ser Resulê wî be. Selava Xwedê li ser we hemî xuşk û birayên delal, temaşevanên qedir bilind be. Îşev şeva Leyletul Qedrî yani şeva Qedrî ye. Kamîlerin di Qur'ana pîroz da Xwedê Teala çawa behsa şeva Qedrî dike. İnna enzelnahu fi leyletil qedri ve ma edrake ma leyletul qedri. Leyletul qedri hayrun min elfi şehrin. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emrin selam. Hiye hatta medla'il fecr. Sadakallahul azim. Ev ayet Süre-i Hani, Süre-i Qedri. Bugor mishava destime Süreya nodu haftaya. Bugor nuzula ve jî daxistina wiya rûyê erdê jî Süre 25 ane. Bugor geleki müfessiran tamamı Süre yani Süre bi tamamıyla Medine Münevver nazil biye. Jiber ku bahsa şeva Qedrî dikim ev navali hati danini vakti ku Kur'an-ı Kerim süre hati nivisanıca vakti qetandın bahsa şeva Qedrî dvi süreyi dahe nav vicdanı çi danini Süre-i Qedrî. Beli. Mejara ve şeveji eve ku Kur'an-ı Pîroz dvi şevahane da nazil rüye ardi bi lo maji bahsa granbahaya şevi tekirne jiber ku çünkü Kur'an dve şevahandan nazil biye evi şevahan eşi bugor şevi dinina nane şevi dinina mübarektir müşerreftir. Kadir çi manavi kadir be mana kuvvet şeref be mana hüküm mana kıymet jiber ku Kur'an dve şevi de hatiye daxistır nazil biye yani kıymeta ve şeveji zede biye. Lomaji jive şevi rame goçid bejin divin şeva Leyletul Qedr. Mana Süre-i çi? Beşübhe me ve yani Kur'an-ı şeva Qedrî da nazil kir. Tu çi dizani şeva Qedrî çi? Şeva Qedrî ji hezar mehi kudke 83 sal sê mesê roj yani ji hezar mehi bi qîmettir. Ve şevi ji bona hemî karan bi destûra Xwedê melaiket û ruh yani Cebrail têne rûyê erdê ve şevi haya berbanga svê selametiye. Xuşku birayên delal di Süre-i Beqere ayeta 185 da jî Xwedayê Teala dibêje ku şehru Remedanê lezî unzile fîhil Kur'an ew meha Remezaniye ku Kur'an tê de hatiye daxistin nazil biye yani êdî bêşive em dizanin ku Kur'an-ı Kerim di meha Remezanê da nazil biye ji Hazreti Muhammed aleyhisselam ra o di şeva Qedrî da jî dest pê kiriye. Bi vê münasebetî jî me got şeva Qedrî qîmeta wî zêdetir e. Belê bigor rivayeta İmam Malik dibîn ku Peygamber aleyhissalatu vesselam ji ber kurtbûna temen yani ömrê ümmeta xwe xemgîn bû digot ümmetên dinîna ömrê wan dirêj bûn wan zêde îbadet dikir ümmeta min jî temenê wê kurt e îbadetê wê jî hindik e bi vî awanê xemgîn dibû Xwedayê Teala jî jê ra şeva Qedrî hediye kir ku îbadetê tê da pir zêde meqbûl e ku ta wextê hesab bikî jî ömrê ümmeta pêxember ji ömrê ümmetê dinna zêdetir dibe. Çawakî em bêjin me got şeva Qedrî ji hezar mey bixêrtir e hezar mey dike 83 sal sê me sê roj belê ki şevekî tenê şeva Leyletul Qedr pîroz bike yani bi îbadet derbas bike qeydî 83 sal îbadet kiribe ki emrî wî dirêj bi 10 sala bikar bi vê şeva pîroz bike dike 83 ki jî bikar 20 sala şeva Qedrî bi îbadet derbas bike pîroz bike qeydê ku 1606 salî îbadet kiribe. Vaya jî mukafateka mezin e Xwedayê Teala daye Peygamber aleyhisselam o daye ümmeta wî lê mixabin em ümmeta wî ne qîmeta xwe dizanin ne qîmeta ku Xwedê daye me wê dizanin ne jî em qîmeta şeva Qedrî dizanin. Bi vê münasebetê gerek şevê wiha mübarek em bikaribin careka dinê li xwe var qilin careka dinê li îbadetê xwe bizbirin. Gelî xuşk û birayên delal Qedrê vê şevê baş bizanibin. Vê şevê herî hindik carekî Süre-i Qedrî bixwînin.
دست خواه بلند بکن حوجتی و بچه هیه در دنیای دا اویش خدای تعالی بخوازن مال بخوازن ملک بخوازن صحت تندرستی بخوازن عاقبت خیری بخوازن جو خدای تعالی بخوازن چخوا انسان مظلوم بنده سن دروی دنیای دا خدای تعالی گشتا آزاد بکن خدای تعالی ظالما قهر بکن خدای تعالی براتیا کو خدای دایمه دنوا مسلمان دا بده اجرا کرنی یعنی دعای وسا او هر وکی دعای آخرت جی گره مر بکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دگوت اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا ربی تو عفو کری تو خدان قنجایی تو جا عفوی جی حزد کی تو من عفو بکی او دعای هانه گلکی مشهور بو بله شب قدری چه روشه مرو سدی سد نزانه کی جان شب قدری لی محقق او شواد مها رمضان دای جبو که باورمند همی شوین رمضان به عبادت در باس بکن لو ما شب قدری حاتیه و شارتنه مرو بزامه ایلا کی جان روشه مرش خاره دنا سرپش وزلش خاره کیف خواب نرو و شوی تنی عبادت بکن وسانا مادم مها رمضان مهکا مشرفه هر شوی ویجی وسا مشرفن و چاخه امیده همی شوی ویدا عبادت بکن او لقدری بگرن بلکه خدای تعالی و ساعت راستی مبینه دائما قبول بکن لی بگو روایت مسلم کد بیشه ده روزین داویا مها رمضان دا شب قدری بگرن و بگو روایت امام احمد جی احتمال که خورد هیا که شب قدری شبین 21 23 25 27 29 ماه رمضان یک به یعنی در روزین پاردون در شبین تک دا اما پشتی 20 ماهی لی دیساجی سدیست کشنن خودی آنجا خزانه لی بگور حدیث ابو داود او جی احتمال که خورتر داتین سر 27 ماه رمضان که ایرو ام دوه روی دانه ام دوه روی دانه بگور وی حدیث ابو داود جی پر احتمال هاتی کرنی لو ما جی دمه که دریجه که دگلک دولت اسلام دا روژا 27 روژیه شوا 26 گرید 27 و شرا شوا قدریه تی گوتن هر واجی و دگلک هری ماجی تی پیروز کرن گرک باورمند هر دم هر شو روژان خوش گناهان دور بخن لی به تایبت دوان روژ و شوین پیروز دا زیده تر دقت بکن توبه بکن خواندن قرآن زیده بکن نمیشو دعایان زیده بکن قضای وان هبن قضای خواه بکن جدی و باو خورا دعا بکن مؤمن باورمندان یعنی عفو بکن لأقرباین خواه بپرسن هایش حال و وقت جیرانان هبن نخوشا زیارت بکن قدر دیو باوا و قدر مزنانجی بزانم به تایبت اوشی بارکی لسر ملی جوانین ما ام ویج وقتا کی وکی و جوان بون ایرو ام اختیار بونه ونش ایرو جوانن خدا اگر امره کی بخیر بدوه ونش رو هفه چه بن ونش اختیار ببن ایرو ون قدری مزنا بزانبن و خلقشی قدری و بزانبن دوی شوا قدری دا همی باورمن عفو دبن لی یک کسین فعلا دیننش پیش روژه یعنی خیبی خبر بدن دو کسین سحرباز سه کسین جدی و باو خرا عاصیبن حق دیو باوی ندنی قدر دیو باوی خانزامن یعنی عاصیبن لامبروان در کبن چار کسین الکل عراق شراب ودخن پنج کسی زنا دکن اوان پنج زمرانا حتی توبه کی نسوح یعنی توبه کی وسا توبه بکن لسر توبه خواه بسکن جار نشون دا نیز برن توبه نسوح ویاه یعنی تو توبه دکی دویا ربی حتی ناموی گناه کری از سوزدم تو ادین ناکم شخواه شرط توبه من زان سیحه یک مرد پشمان دبه دو ادی دویجه ازوی کاری ناکم دویجه بردم سه لسر وی سوزا خواه دمینه توبه نسوح ویاه یا ربی من توبه کری ازوی گناه هانی ناکم لسر وی توبه خواه بسکنه خدای تعالی چق از گناه کرده خدای تعالی گناه وان عفو دکن اما سوز گلکی مهمه بلی شب و هم مبارک بگو گرک مره باوا کی خوش پیروز بکه باوا کی
مناسب دینی اسلام بین پیروز کرنه لی مخابن گلک ریخستن جماعت و دولت ناهرین که ام وان شوین مبارک شی دی جیوان دا پیروز بکن هر ریخستن و هر دولت اولکی ویا خسر هی یعنی تطبیق دینی اسلامی لپنجه شش دولت مسلمان جدا جدایل هر دولت کی دینه کی دین ہے لدولت کی ذات کی ام بیش نیاش مروه کی سروک کی پر بی احترام تی بناف کرنی تو دنیر عین او شخصا لدولت کا دن وکی شخصی کی فرعون وکی نمرود وکی بلعام وکی طاغوت تی بناف کرنی تی زانین کو سیاست حیاکتی ناو شوین وها مبارک شی گره مسلمان في واردة پر دقات بكن يعني شخص كي ام بيجن لتركيا پر قيمته معتبره خل بحثا مهديتياوي دك ام بيجن لمصريا جي لعربستان خلجرا ديجي مشرك منافق نظام طاغوت بلعامه گره مر دقات بك كو دماكي ديني هر دولتي جدایش خورا دینه کی چه کرنه اساس دینی حضرت محمد علیه السلام هانیه بویدری عمل ناکن بله مخابن دشوین و هادا دیسا بگوری اسلام نای پیروز کرنی و به مولود خان سرخوش قرآن و مولودا بدون خواندن و لهن جیان کچکان درخن بر اکران تلویزیون بوان خسیدا بدون گوتن و ایج کافر و مشرک و بلعام راجی دعا و فاتحه بدون خواندنی پیوسته دروژین و هادا ام دمال خدا به تر زاروکین خوا شوا خوا پیروز بکن لورا ایروش دمه گسا هاتیه ایدی دی جماعت و جواکان دا خیر نوای یالی خوشکو براین دلال حمد خدا را که ام دیسا گیشتن شوه که وها پیروز ولکو سالا کادن ام تنبن قدر وی شوه باش بزانن عبادت خوش بیر نکن توبه بکن لخه وار قلن چارکی دن خو بکشین حسابه هیکو و نمرنه ملائکتا و نکشان دی میزان خیر و گنی و حساب نکرنه ون خواب بگین حسابه یلو عجبا من ایرو پر خیر کر ان من پر گناه کر و خواب بدن حسابش خواب پرس بکن جبو خاطری که عملی و باشتر بکن بلی خدای تعالی عمل ما دعای ما تبا قبول بک یا ربی تو دعای ما قبول بک یا ربی تو حفظا مش قوم ظالم بکی یا ربی تو مش شر منافقان کافران مشرکان و ظالمان دور بخی توان اصلاح بکی توان هدایت بکی گر اصلاح نابن گر هدایت نابن ناین هدایت یا ربی توان همیان قهر و پریشان بکی تو بندست و مظلوم من همی جهان جوان ظالمان آزاد بکی آمین والحمد لله رب العالمين خوشکو براین دلال جارک دن از بیجم شوا و پیروز به خدای تعالی دعاین و قبول بکن بمینه دخیر و خشیده